Manen kaaruba na imbag nga daw tayo kat nadanon manen ti may kadwa paset ti programa tayo tintay paningibasa ti surat ti may sa manen nakaruba tayo nga aglinglinged itinagan nga Winnie. Ayan. Ngam sakbay ti dayta hintay man pa'y pagyamanan ti sponsors tayo para iti daytoy apaset ti programa tayo. Barangay Kagawad Federico Doming Pagaling iti Bugalyon proper Ramon Isabela. Thank you very much Kengka ninong Doming iti supportan ti for Dekid Dubaw. Kat ngarod karuba 200 pesos manen ting kami padawat iti makapugdo ti paulo na nga income na panunot iti daytoy nga istorya. Kat isagana yung aruda and kita cellphone show with your name, address ken paulo apugto kat i-text yun lang ka aruba kung natin nagsurat Dear Ading June. Awanan ti karagsakan nga naganak no di tay maimatangan na ti panaguli ti anak na ti entablado tapno awatan na ti diploma na. Dayta ti aldaw makuna nagbunga matlaengan ti regregat, sakripisyo, sipo di sinurusuro magsau, magna, idi ko nag-daycare, no ko nag-elementary, high school, kan ita taalaan nan ti ungtu wenno gibus ti sakripisyo tayo anaganak. Atay kanito ako na nga nalpas kon ti obligasyon kon. Mabalin kon ti aginana, kalpasan ti manu atawen nga panangibubos ti aminen a pigsa. Ading June kasatiriknak idi ipadamag tay kakaiso ng anak ko nga nakaraman kanon tinagan na kadagiti aggraduar. Ti daras kun anak ipatang kadagiti among ko. Kunak masapol kong atendaran ti graduation tay anak ko ket inikandak met ti naan-anay nga gundaway tapno makaawid ti pagbiit. Mariknada ngamin ti ragsak ko. Di agresat ti ragsak ken panagpadpadamag ko kadagiti kagayem ko. Amin na makapatang ko idi ipaspasindayag ko tinaragpat ti anak ko. Tadayta ti kadakkelan anapundar ko bayat tin nagpanagpatpatagabo dito'y balasiw taaw. Nasingpot dagiti nagbalin nga among ko. Kataod tayo may isang anak da, tayo kakaiso ng anak ko. Iso nga tunggal makita da nga agpackage sak idi, mangtad da mo, titila at da nga magatang da, kan kang runaan, amu da no pa nagbabayad ti eskwela, kaitid da mo ton ti bonus ko. Iso nga, saan ko problema ti pagpisyon ti anak ko kada semestre. Nakaimpake ak idin, idi masitig tayo babae nga among ko, aday nyawat na akahon, kat kunana, para kano kinibalasan ko. Sana silyado iso nga sinirip ko. Ngam, kasla maripripirip ko no anya dayta kaheta. Kadya nagkamali. Balitok a kwentas sing-sing kenaritos Ading June. Iso nga inungaap ko tiragsak ko. I know you have no money left because you gave it all to your daughter for her studies, kunana. Pudno Ading June, idi kolehyon ti anak ko, tinagtipod ko, tinaggasgastos. Umnon dagiti padpadawat ti among ko, abadbado, dagiti di nakikita sapatos kada bags. Malagip ko pa'y idi, kinatawa anak ni among ko, ta rumwar kami kat bado sapatos kan bagnamot ti suot ko. Kasta ngamin ti obrada dito, numalpas ti season, kat ibalang dan dagiti bado da. Aglalo no summer to winter, winter to summer. Ay kagakutan napipintas pa, kat enduling ko kat pag-amok nalipatan nan, idin suot ko, nay, agkatawan ni among ko. Yan. Idi adda ako ni teroplano Ading June, jakon magawidan ti panunod ko, nga agsubli iti naglabas. Malagip ko amin, arigrigat ko, anang patakkel ti anak ko. Malagip ko ti amana nga namimpinsan at malikod ti responsibilidad na kada kami tamas pinili na ti nakitipon iti glalako ti bibingka akaruba mi. Malagip ko pa yan dagiti katugangak nga siyak ti pabasulon da no apay nakikabalay ti anak dati sa bali. Adu ti ayam ti panunot ko ngam inuwaksik ang namimpinsan. Kunak babaakon dagiti naglabas tinapatag sang patakon ti balaygi. Ngarod Ading, adda ako ni Tibalay. Nalpasan ti sinangit kin iniliw mi nga gina. Nalpas mo tan ti istorya kan nakaawid mitan dagiti gagayem ko asi marabukot naunagan ti rabii. Nabisin kano ti balasang ko iso nga napan kusina tagluto ti noodles.
Nangagkulaunay tinapig sa akanalbuog iti kusina ading kat kasla akla na titulang. Dagos ko at tinaray. Kat taptapayaan mo tan te balasang ko ti ulo na iti kwan naawananan ti puot. Naipaglis nga minisuna iti gripo. Iti dayta nga nakitak pumanukkawa ko ngagpaarayat. Ading idadda kami tilugan nga mangitaray kang kuana iti ospital awan ti puot na. Isu nga dung awak na dung aw. Anak ko, ada regalo tay amok keng ka. Dim ka di pampanawan kung kunakon. Anak ko, isu nga nag-aawid takayat ko nga makita ti panagraduar mo. Agriing ka di, anak ko. Kasta ti pukpuk ko. Adda ka nga pugkawak pa tay driver. Parta ka, matayan ti anak ko kunak. Idi kon si mungbat tay driver. Anak, tako nam ka di aya. Kunana. Ni, hang ko napansin tay driver ading. Nga may idi addan ti emergency room tay anak ko. Pinarwardak ni doktor kat awan ti choice ko no di agkararag kan sumungbat ti ado adamag ni Mr. Driver ni ex-husband ko gayam. Umayag ko mamo sumarabo ng ado tao iso nga inuri ko nga nakaawid da. Tadi kaya nga mabugkawan nak no ado ti tao kunana. Haanak sing mungbat ading kat agkarkararag alatang. Idi ko ang kainiyaban na kon tay doktor ading agkutukot ti tumangkon. Jak amon ti kwao kon takabuting ko ti padamag ti doktor. Ngarod kapilitan ani Mr. Driver ti simbrak ang nakipagpatang ti doktor. Idi ko ang imasidigmanan kanya kon sana kinuna. Nakariing kanon tay balasang ta. Sang kanuma nga naipakpak ti ulo na no di ka naulaw laang ta saan pay kanu anang nangan manipod ta ti aldaw asin mangpet ka. Dayta ti sinao tay dating asawak. Isu nga pa mananangag ko dayta kat napukawan ti nervyos ko. Tinaray ko nga ron ti balasang ko, inarakop ko, ngam sinang sangita mulata, ingana adamutan iti mga apros ti bukot ko, ate mo gayam tatang ti anak ko. Ading nadanon nga ron ti aldaw ti graduation ti anak ko, and as expected, agluluwa si taklat ta ti ragsak. Daytuyang kunak ti sungbat iti so amin na sakripisyo. Aglalo iti iyawat kung tay kahet ta regalo ti amok kinibalasang ko itiriknak nakita kon kanarek na matlaingan ti balaygi ket iti dayta kanito kaslaawan mutan ti kagura kon diti lubong gaponsay tinakarong ragsak ko pati takatugangak ngangko kapatpatang idikat nirespetar ko idi may da nakipadaya nilakay ko at tumuknot langit tigurak kat makipimpin naggaakakmutan nga sang ko napupuutan. Kastansa iti makunabalaygi. Ate awan makita manegatibo iti pada matao. Ading kalpasan ti basit a selebrasyon iti balay imasidigmanan tay dati nga asawak kat adda awit na abasit akahon. Amok no anyat nilaon na dayjay tay sumual laeng tented na kanyak idi awisan nak ngagkalaysa. Ading itakan ito, adda akmanan dito'y balasyo tao. Nalagaan ang tiriknak nga obra, tababalasang babarumotan, dagiti awawir ko din. Pasaray igdam ko pa yan, ti oras kon, tanapasig akon kadagiti pagserserbiyak. Mabaling kulatan, ti agpakada no dapapanak. Katay balasang ko, adamotan ti may sa pribado akumpanya, kat adamotan bukod na familia, kaya napadas na motan, ti pimasyal dito ayang ko. Makapaisa mading ko ngampod no, ano mabanugak, no ateg may saak at ada pangagas ko ti iliw ko kan bandog ko. Tay nilaon, tay kahon nga inyawat ni ex-husband ko, tay sing-sing mi ang nagkalaysa. Urayan nagkanungamin ingga na malpas ti maudi a kontrata. Nabayag kanon nga nakisina kini Mrs. Bibingka, kat naamilis na nga siyak, agraman ti anak mi ken apo ko mi, ti kabuklan ti arapaap na ken kinatao na. Ading ditan ti patingkat istorya ti biyag ko ket pagyamanak ti oras nga insagot mo kanyak. Dimbal baliksenan tinagang ko ket kararag ko sapay ko ma o madupay ti bendisyon nyo kini John Mark. Ading ti favorite song mi ket Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley kaamanan pagyamanak no makansyon nyo dayta para kada kami. To'y karubayo Winnie.
Kung wala ti amin, dayawik ti kina-mother mo, dita anak mo, mano kinainam, dita balasang mo manang. Talaga mga sobra ti sakripisyo kan inaramid mo nga nagibtur ka tirigat ken iliw ti mayadayo iti mano nga tawtawan tapno laang maragpa mo tarapaap mo para kaday tabalasang mo. Manerbyusa nakpay ki idi nga mangbasbasa takon alano addat na pasama ken. Idi yan ay paglisiso na ngam nasing pa ni Apo talaga tano saan pa napasama kiti dayta kat baka saan mo pa pinastrak ni ex-husband mo dita balayo. Ngaro, it was a happy ending manang kat naglaing ka nga ng istorya. Apo isulaan ta Tagalog, kakasa lang nag-Ilocano. Kat sabi ko awan na miss ko nga parte ti istorya. Kaamanang karuba, pagyamanan tayo iti sponsor tayo para iti dati apasita programa tayo. Barangay Kagawad Federico Doming Pagaling iti Bugalyon Proper, Ramon Isabela. Along arud, alisto kayo nga mang pugton karuba, alaan nyo dikita cellphone siyon with your name, address, ken siyempre tayo pa ulo na nga napanunot yo. Baring lang na pumada, i-text yo apo iti text line me nga naibagak na tayo akan ulit amanan ka baka sumobra ti may teksyon nga rod ading Winnie ay ading ko nagtuluyan manang Winnie dahil ito iti requested song mo kat enjoy this piece. Thank you very much. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Sure. I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand and take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Some things are meant to be. Take my hand and take my whole life through, but I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you.
with you. Apo, Diyos ko, nagmetaging mode, no, kasi sunsunata, Apo. That was a piece from, originally done by Elvis Presley, pero mas kiniet kong kantaan day version ni Michael Bublé. Michael Bubble. Babo. Okay. Iti na nga Apo, da na nga bak. Apo, nakadado pimmugto. Da ka nga kahon. Sakripisyo. Balikbayan box. Anapay, pirmi mo ti ka duda. Regalo. Balaygi. Thank you very much. Apo, kadagiti amin na si mong bat. Nga haan nga na nga napagasatan iti tangal daw. Thank you very much kada kayo. Kat, apo, adun to pa iti pagkakataon nga kunata ti Tagalog. Ato pa iti, ano ti pagkakataon ti Tagalog? Ilocano ka naman. Pagkakataon. Doon to pa iti... Sumambay nga gundaway. Gundaway. No, si kayong tumot ti maipablaak iti naga ng arod. Iti apo nangabak iti da ito yun. Nagpugto ti kanta, tata nagpugto man Mati nga kanta, paulo mo lang tinapugton na iti. Paulo mo lang iti. Manipod apo iti porok. Di ka mo, basta tagapagrangayan. Ramon Isabela. Kaya congratulations to Sinaida Lopez. Apo, Sinaida Lopez. For the second time. May katuan. Apo talaga nga avid listener ta dati si Sinaida Lopez. Tanong magbagnata di jay pagbarbarbik yun ta di pagrangayan. Talaga nga sa daan na ta. Nagpapirma pa Apo. At si Sinaida iti t-shirt kada kami. Awang ka iti sa bali mo lugang mo. Social kamutan. At sa lugang ko ti Sinada na. Kung ano pa na ipalabad di ba daw. Pinapirmaan na mo. Kinuritak at tinaga. Ayan, thank you very much ating manang Sinaida Lopez. Iti pagrangayan. Kat hamingin gagarabong ay isuna ti mga bak talaga nga. Isuna lang talaga tinaikodong nga mga bakta iso din nakapugto. Nakapugto, nga muno na. Kat iti pugto na. Sing-sing. Dahil tangarod apo ti ending na ngamin dito ay kuha tayo istorya at nag-energy story iti sing-sing pag-urayan na iti hope nga agkaron iso na tinasimpa nga biyag nga naasawaan into no agawid iso na tamaod nga kontrata na dayta. Pati mo di kanta mo no can help po lang pugpugton damot to. Nga pugton da nga rod from Dubai, UAE ni Adrian Flora kunana kulasisi man para kadigiti ada kulasisi na manong. Another one from Maribik Dasalya kunana matbalasyo taaw. Awang mo ti imbaganan o taga-ano sino ti papanana. And ating Kuya June and John Mark, dito na lang ako pabati para mabasa nyo agad kung na dyan ti Facebook page me care of Manang Darlene de Sutia para i-forward iti message talaga nga nagagat talaga ni nanay mo. Hello, Nay. 24/7 data nga ubra. Galing po kay Lea Di Fiesta ng Dubinan West. Kuya, salamat kadaling ko kayo nga hinaantay ko mga kuya. Pakibati po ang mga anak ko na si Maxine at Moy. Kunana ni Faye. Bueno ni, ano na natatayan? Magkamaw. Gurka. Lea Di Fiesta ng Dubinan West. Kunana, agas tangarod. Akit bumasa ka man, kadagiti da dumapay nga pangablao dita, sakbay nga kumantata iti papugtuan tamanan. Manan? Wan. Ato ti sponsor ko naman. Apay nagpartak. Pabati naman sa mga SYK TYC chapter dito'y Taiwan manong kunana. Ano the SIK TYC? Wow. Kabit. Pabati man. Kaading ko. Pangablao man kami dito ay Taiwan. Manong ko na ni Valdez Melven. Ayan. Ako, nagriga ng aming kapasanta. Baliktad mo. Sopay. Sikan. Sagor ka wait lang. Naimbangal daw tayo amin dito Santiago. Kinintero Alicia. Greet ko nga po mga anak ko na natutulog ngayon na sina Jeff at JR. Thanks po. God bless. Nako, next time ading ringin pa dagitaan na mo sa kaipag-greet ano mga damot. So, naragsak nga daw yun dito istasyon, as in estasyon. Kablaawa man, tinaragsak si kaman timang basa. Naragsak pa nagkasangay ni Uncle June inton bigat. Manipod kanya mi dito yung baste. Pa-request man ti Danis song Ilocano version, nagyaman. Apo talaga nga ni Sir Nick parigatan na tamanan. Okay. Para kanigiti iso amin. Para
Baste. kada kiti si so amin nga dito San Sebastian nga nga dumdum nga kada kami. Thank you very much Apo for listening. Most especially di ka anakak nga ading ni Nick ni Venus David. Abu ka na yun nga sa kapag nga pengi madim nga binasa kay request ko kung kunana so katatawan. Aham mo ngayon ba kasi mapanta di jay bagbaga na ag-request. Agipulong. Agipulong. Sana baga nang awam mo di request madi mo binasa ko nang tatapasa ko. Basang ko Venus, thank you very much for listening to us. Kasabi ko man tunomi kami tagat itimplaan nagtuti kapiwan.